Hello guys! Once again I welcome you to my second YouTube channel BANASHREE S VLOGS. আজি আমি গৈ আছো এখন আচৰিত দলঙত। Oh wow! That's a great location. কি সুন্দৰ লোকেশন। So guys, আহি আমি তামুলপুৰ পাৰ হলোহি। Now we are in Nagirjuli Road. And guys, I wanted to tell you that don't forget to watch the video from starting to the end. So guys, we are going with our Jitul Rajbamsi uncle to the wonderful bridge. Jitul Rajbamsi uncle ok apnaloke Jiten master buliu jane. Jitul uncle ok apnaloke Voice of Assam channel tut Jiten master buliu jane. So guys, Jitul uncle had act in every episodes of Talsura. So guys, এতিয়া মই Talsuraৰ ঘৰ পাৰ হৈ আহিলো। Guys, you can see that, oh my god, all thing appears green and everything is green there. So guys, what can I tell about the place? I have no words to give a feedback to the place. It have a clean road, evergreen, and what can I tell? So guys, ahi palu hi Bernod bridge. So guys, this is Bernod bridge and it's too long. দলংখনৰ আচৰিত হবলগীয়া কথাটো হৈছে যে দলংখনৰ দুইটো মূৰে দলং আছে আৰু মাজতে দ্বীপুঞ্জৰ দৰে।
নদী বুলি ক'লা বৰনদী এটা তলত তিলক মারবে নাকি কিন্তু কুমিরের আমরা পড়ে গেলে হাত মারব বুঝছে না এই আপোনালোকক চিনাকি কৰি দিছোঁ তেলচুৰীয়াৰ জিতেন মাষ্টাৰ and they are busy for various types of natural video shootings for me and I am also there. So guys, they are so busy for shootings. Jiten uncle, please open your mask. So guys, now I would like to show you the whole bridge by slow motion. এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাইছো ব্ৰিজখনৰ দ্বীপপুঞ্জ So guys, now I would like to show you the between part of the bridge. এয়াই হৈছে ব্ৰিজখনৰ মাছ অংশ এয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে দলংখনৰ মাছ ভাগত কেৱল এটা ৰাস্তা আছে So guys, দলংখনৰ মাছ ভাগত মাৰ্কেটো হয় এইয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে কিছুমান সৰু সৰু দোকানবোৰ So guys, আহি আমি দলংখনৰ আন্তমূৰ পালোহি Oh wow, what a wonderful and interesting bridge. And guys, I have shown you the other part of the bridge by slow motion.
So guys, মই গোটেই ব্ৰিজখন এবাৰ আপোনালোকক ফাষ্ট মোশনত দেখুৱাম, আপোনালোকে ভালকৈ চাই ল'ব। So guys, এতিয়া আমি আহি বাঙালীপাৰা পালোহি। So guys, if you don't know about my channels, I have also 2 channels. One of my channel is BANASHREE S VLOGS and the other one is BANASHREE S VLOGS. And you all don't forget to subscribe my both 2 channels, BANASHREE S VLOGS and BANASHREE S VLOGS. That's it for today. Thanks for watching.